Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uklur yalap election ke United Democratic Party hasoyong constituency uba amazing kurba ulaong bu ngits kamu MLA ke UDP padang sujab na soyong constituency uba senchar lingdo thaba unkran ni kani ke jingdawa president ke VPP uba Aden Besayoman ban penkelabiang yang abha thungkam thungjam kat kum ke jingbun brio kani ke jingpun pa uba amazing kurba kadeha kapor ba wan penshingan uba Aden Besayoman ha kasingi ke balai jong ke jingsha thangan kabadai minta kasingi ke arpusan tari ujemang arajar arpulai. Ini mesti ini masih ini tu nak ini manual sini. Kalau jing sisang lagi bermana diskusi. Yang untuk pasti kepada kong bercakap ini. Jika kepada kata surah si bahasa aktif dan apa ban syak jadi kita itu juga juga jom. Kepada tempat tentang dari dan kalau kita ada kawan menjadi sistem. Ini kecil jom berdan tak layak asni. VPDW nong kanvas nong UDP ro sarkar. Tapi kecil ong kejong tim ta. Nakala ka jongan deh. Ada tipo mengelak election ko sa iyong. Ada pichan supaya bangan ng presiden ng secretary jong UDP. Ada bitang mo bersyan bangalak na asin mo. Ini bangawan bersyan ni umut ro bang apa syai mo. Umut yang nga bangawan bersyan hang ni bangan bersyan ni VPP. Mana abang ini cuma parti dah kalau tiga pada yang mana abang bersyan. Cuma jangan hang ni kalau baik ada gamat baik ba Arden di syahmat Pandawa. Sarkar bahkan le ini mentakan ni tadi gamat ke bakta yang jadi beliau. Ini yang ada beliau ubah. Masuk ke yang jadi beliau. Abang menjadi beliau abang murta. Ada hingga simet tangan snow yang diberaki men di bahaya di basen serta cikun dikti kimarjan marpa kejongan. Jadi kita siapa bangan ini nengkong. Insyaallah kan orang bagi yang jadi. Yang kemudian kita kerja snoker tak kue pat bangawan ban kerja yang ini jadi. Ini gamat masuk tu bagi bakta baca beliau. Nakalian ke jongna away day bagi jinglong jingman ke bangangan le yung MLA hindi bu MLA un le ya na ato nga akren sa sayong ba hindi tak nakasintur ko jongna ka bang amin supaya ba banong ba hindi ban kren ni day wat nakasintur jong MLA jong sayong ni ro ulo ang bangan kren ni gini gimat ada day ka reservation policy kani ka roster recruitment system nang ta gini ka ayun ba unsa kren day tengah kami nanti ba unsa kren gini kisni wala da kren do nga sa persyang manfon mar bayar ni ba ulak lay supaya ba kada ka bentar mo day ibang bandar tanggawi ka banga suka banong lada jay away day ba ko cekya jong ba Arden kabungot ka sarkar kada bencin mo tikit jadi ke jinglong download mau jong ki away day ba kene ka man masuk siya baka di tangka jingle yak jakor jeng ini malay di badan ni puasa ni mansuang besi sipor abidi baka ni reservation tangta mi ni roster polisi roster system sipor ki yang ba kidi banrai po high court sipor ki yang balade banata po assembly kani gadi tangga jing su por mansu pentai ka por bagi siya glade hi ban yatai po assembly abidi baka ni kamat mansude tang ban kertek no ini ka an kadai bat imat gini kia malay kasi jumi ide bay taman su penuhun yan ore yan kebadan lang ako sa kaya ito katay Sementara pion pilih ayo pinwan biang lano. kalau pandai lah syamir step dia may opos itu ni dengan sawan dia Tim don kecing sengau ba. Hidup di way ba bay bakai jepi. Mungkin syatran lang beradan na pisu som sanya ni. untuk masya na do man mesti pang may yung mga sempat ba dengan siya alam njat bukan mo aduh bahasa kecil ni harga ye kita ketiga jenis siya alam itu benar ba mas mukti alam na bata ini mentala arsni kam ni lah Asia apa pitip lah kita akan baca ya kita kibadon ako assembly tim simulador su kita kemensiman percaya kerja ka jinglong beliau dan yang berkat dia kata ya jingdon joki nasuka banong tangan ko we ba itu di badan ako assembly aku akan keren dah kawai ke balong kasih ya ki lada kibrio kajinglong teman kin saklat anda ke bah lada ya ke kam ke bah panem dai su ke jingdung nong lada ke benta jong brio pada bandai banyak inti kata andai lada kibrio por badang biang bande ya ke kam ke bah lata kajing bah jongki pat kajabi jongki kelayap no kada mentoy hidup bakin im jalan ko pakai nakalian ke jongna ke banga wat banga ngade unong kesan jong UDP
Aduh kan ngadon ke jingkia mensim. Tengah kepan lagi perlu ini bade le vokasi berjangkia. Bah kepai ba lagi dan cuman kan parti hakim kan ke pot. Asmu bahaba kerpa di gede ban wan ayu jikir sanam nomor bahane kamat kamsim dei ban kita tang ya BPP dei ban kita tang ya mentah kita wadia kala syai kun samla juni abai dei ban kala bahakap abai dei ban kam ka tungkap jam di kun sama. Tinggal suku syai kat ni ka adikasi jumi kambun pan adik tegi perlok karo ni bang perem ni jadi rew ada ni suku syai ba apa kasih jumi ni kambun pan bani kasih janji ke kambun pan bani di garo syai gede kamat gede ke bakta sisa ya kan ga jak dendi jenis ni tinggal kuat bagi jak dendi jenis lagi dan kan ke parti lagi dan kan ke jikirsan gitu ki wang no ya kan ke parti wan bagi kersan dan kan kamat kamar bakta lah di ru yang ngaruh bani ke jak dendi